konferenciju za novinare pred predstojeću utakmicu 26. kola Superlige Srbije, koja će se odigrati u nedelju 7. marta sa početkom u 15 časova na stadionu Karađorđe. Tu se sastoje ekipe Fudbalskog kluba Vojvodina i Fudbalskog kluba Javar iz Ivanjice. Naši sagovornici danas su sportski direktor gospodin Milan Kosanović i pomoćni trener gospodin Dragan Šarac. Najpre će nam svoje utiske, tačnije očekivanja od predstojeće utakmice izneti gospodin Dragan Šarac. Izvolite. Hvala. Prvo ovako da pozdravim sve medije. Sigurno se očekuje jedna teška utakmica protiv Javora. Mi smo i prošle godine jako tešku utakmicu odigrali ovde protiv njih, gde su oni u nekom drugom sistemu nas malo iznenadili i odigrali jednu dobru utakmicu. Ali ovoga puta sigurno nemamo ništa drugo nego da pokušamo da pobedimo i da osvojimo nova 3 boda i da se što pre vratimo na to 3. mesto. Sigurno da neće biti lako, kažem da se maksimalno pripremamo za ovu utakmicu. Sigurno da imamo i povređenih igrača, tu je Topić, imamo problem i sa Vukadinovićem koji je zadobio jednu veliku rasekotinu od 6 cm, da ima 4-5 kopči na nozi, tako da sigurno neće biti konkurisati za ovu utakmicu. Sigurno da, eto kažem, da ono što će sigurno dati šansu nekim novim igračima. Dobro je što nam se vraća Čović ponovo u ekipu i ponovo će vjerovatno ući u tim, tako da očekujemo jednu dobru kvalitetnu utakmicu i da pokušamo naravno da pobedimo da osvojimo nova 3 boda. Hvala. Gospodine Šarac, možda se osvrnemo malo na ovaj derbi s Partizanom, evo par dana je prošlo, vidimo da igrači u svojim izjavama da su samokritični, pre svega samokritični stvari na svoje izdanje protiv Partizana, iako je Partizan i bio favorit pre susreta i kao dominirao je tokom celog susreta, ipak igrači preuzimaju odgovornost za nešto slabe izdanje. Da li slažete s tim i kakva je vaša konstatacija posle tog derbija? Pa dobro, sigurno da smo radili u toj utakmici s Partizanom odigrali mnogo bolje, ovo malo nismo odigrali možda na tom nivou do sada kao što smo odigrali, zato se to izdešavalo i zato smo izgubili tu utakmicu, ali polako mislim da tek treba dođemo u tu neku pravu formu, da još nismo kao tim, kao cijela ekipa u formu, ali se nadam što pre i nadam se da ćemo uspjeti da u kontinuitetu pobeđujemo sve više i više. Sad je i određenih pritisaka na ekipi, s obzirom da je Čukarić preuzeo tu 3. poziciju, sada sledi ta borba za 3. mesto, da juče ste se borili za 2. mesto, međutim nešto promenljive igre i pre svega rezultati u prolećnom delu sezone doveli su do toga da Vojvodina sada se bori za tu 3. poziciju. Pa jeste, sigurno da naravno ćemo se boriti maksimalno da izađemo u Evropu i za tu 3. poziciju, ali ono što po meni moramo to da samo radom, dobrim radom, kvalitetnim radom na treninzima, da ispravljamo neke naše greške, gde smo pravili mnogo grešaka, ne iskoristimo prilike, mnogo smo promašivali, tako da ćemo pokušati da to ispravimo i da se vratimo na pravi kolosek. Budući da nema Vukadinovića za predstojeći meč koji je ove polusezone igrao vrlo dobro, ali i one prošle, kako nam dovesti tu neefikasnost koja vlada trenutno u ekipi? Pa dobro, mislim da jednostavno kažem još jednom da ćemo raditi na treninzima, svi imaju veliki kvalitet, mislim imamo i dosta iskusnih igrača i mladih igrača, sigurno jedni dobri rado na treningom, da se radi ta neka završnica i jednostavno mislim da će to samo po sebi doći i da ćemo to ispuniti taj cilj, a to je da pobeđujemo i da dajemo gola. Hvala. Izvolite. Pitanje za gospodina Kosanovića, kako je status Dejana Zukića? Status Dejana Zukića? Da li ima istine u tim spekulacijama? Status Dejana Zukića, Dejan Zukić je igrač Vojvodine, u konkurenciji igra, isled povrede je bio odsutan u 2 utakmice. Vodili smo se time da je Dejan Zukić igrač koji je mlad, eto imali smo taj pek sa Topićem koji u prošlosti nije bio adekvatno lečen, nije bio adekvatno se njegova povreda nije bila u pitanju i tebi da razvijem sumnja uopšte oko Topića. Topić ima ugovor do 2022. Znači sve te priče koje kola i to Topić je jednostavno se sada vodi računa. Na mesec mart će biti iskorišten za njegov potpuni oporavak i trener i stručni štab će u aprilu računati na njega. Što se tiče Zukića, on je igrač Vojvodine, igra, nastupa, interesantan je svim klubovima i vi znate da još postoje određene zemlje gde traje prelazni rok i svaki igrač Vojvodine dostupan, ako stigne naravno ponudi to, svaki igrač Vojvodine, o tome se naravno upravni odbor će doneti odluku i sve to, videli ste u zadnje vreme,
upravo sam i zbog toga to da neke stvari oko tih odlazaka igrača. Otišao je Bogdan Udević na pozajmicu u Irak sa pravom otkupa u junu mesecu, znači do 30. juna je u Iraku i Đorđe Đurić koji je raskinuo ugovor sa Vojvodinom, njemu isticao ugovor u junu. Izašli smo mu u susret, odnosno napravili smo jednu priču koja je dobra i za klub i za njega, ipak igrač koji je dao Vojvodini sve što je trebalo. Otišao je radi angažmana u Jordan i to je to za ovaj neki period što se tiče Topića. Eto, Topić se vodi računa i naravno u aprilu mesecu ga očekujemo na terenu zdravog i to sposobno da igra u kontinuitetu, da povrede budu u prošlosti. Hoćete vi, rekli ste da ćete vi malo da se posvetite sadašnjim od vašeg dolaska, pa ajde prvo da se, bilo je puno priče oko pojačanja tima koji je jedan od najboljih u istoriji Vojvodine, sigurno i to i na vas, sigurno dodatno motivisalo i pritisak se vrši iz javnosti da Vojvodini treba sveža krv kako bi nastavila borbu sa Zvezdom i Partizanom koji su ipak za jednu stepenicu više, mislimo na finansijskom nivou mogućnostima od svih naših timova. Evo, ako sad prvo da krenemo redom, pošto je usled neke stvari, posle Turske sam bio privatno odsutan, ali sad sam tu na sva pitanja da odgovorim i da volim da se bavim sportskim temama i ono su stvari koje treba samo u sportu pričati, odnosno u sportskom delu koji je moja obaveza. Što se tiče pojačanja za Vojvodinu, bilo je procenjeno da se igrači ne dolaze u obimu koji su ranije dolazi. Prvo pitanje zimski prelazni rok, u pitanju ekipa koja je praktično formirana i stručni štab je u razgovoru sa trenerom Lalatovićem došlo do zaključka da sa jednim pojačanjem, odnosno sa još jednim brzim napadačem u špicu, da ćemo da rešimo praktično probleme. Dolaskom Simića odmah smo to reagovali, jer teško je dovesti igrača, pogotovo takvog kvaliteta, dovesti pred priprema, da ode na pripreme, praktično da se adaptira u tim što se i videlo, postoje standardan igrač Vojvodine. Još jedna je bila želja, naravno, postoje moj način rada i znači je taj da dok se ne završi posao se ne objavljuje, jer smatram da je neozbiljno pričati, izlaziti u javnost sa imenima i onda posle toga praktično biti neuspešan, ali kada se posao ne završi praktično ste neuspešni. Priča oko dovođenja bio u pitanju stranac, bio u pitanju napadač, Džabula iz Zambije. Ljudi naravno, ja mislim da svako ima svoj posao i ne poverava ga u javnosti, ovde ja mogu da javnost informišem ono kad se posao završi. Bilo je pitanje afričko prvenstvo, on je igrao za reprezentaciju Zambije, ona je prošla u četvrtfinalu su ispali i nakon toga je krenulo se u realizaciju. Prelazni rok se završio, sve je bilo rešeno, taj dan je bio zadnji dan ili onaj što kažu deadline, kada se prelazni rok, odnosno TMS zatvara. Imali smo praktično 5 sati da zatvorimo to, jednostavno iz kluba njegovog sve je bilo dogovoreno obeštećenje, dogovoreno njegove uslovi. U klubu smo sve uradili da praktično on dođe, međutim desilo se da određenom klubu tamo u Zambiji, određeni čovjek, inače u javnosti izašlo da je general, on je po funkciji general, pošto je u pitanju tamo je milicijski klub, znači taj u kojem on igra, sad kao što je nekad bio milicionar, tamo je u Zambiji i jednostavno nije odrađeno praktično, oni su mislili da to može da se odradi kasnije, međutim nije mogo jer to postoji pravila i propisi koji ne mogu da se krše i time taj transfer nije okačan. Naravno da je svima ostala žal, pogotovo sada u razgovoru sa trenerom Lalatovićem i stručnim štabom smo tokom celih priprema očekivali njega. Formirali smo, naravno nismo dovodili ostale igrače, jer nismo hteli da gomilamo, Vojvodina ima dovoljan broj igrača, dovoljan i plus toga donesen jedan novi plan nove uprave, odnosno to je plan podmlađivanja malo ekipe, pravljenja za tržište i sve određen broj igrača i sad je taj proces u pitanju. Prvi 6 meseci naravno ne mogu niko da ne očekuje i to sam bio jasan i na prvoj konferenciji za štampu da niko neće da stavi 7, 5, prvo morate imati dovoljno broj mlađih igrača pa ti da budu adaptirani pa da onda oni kroz tu adaptaciju uđu u prvi tim, ali za jedan period od godinu, 2 dana, naravno da kako se zove, naravno da se to očekuje. Znači podmlađivanje ekipe kao i svuda na svetu. Imate određene ekipe, videli ste sami sada da nabrajam sad ekipe koje se podmlađuju se određeni broj, da se ne bi ušlo u zasićenje rezultata, zasićenje njihovih praktično, vidite, osvajanje kupa sigurno da igračima koji su stariji padaju neki motivi, koji su osvojili nešto, pogotovo što u svojim karijerama nisu imali trofeje i naravno motivi i za rad za stručni štab su drugačiji.
Rešili smo da to podmladimo, rešili smo da probamo za neki naredni period. Da bi samo bilo jasno javnosti, pošto opet je priča da ne bude Nenad Lalatović, prvi trener kome će biti ponuđen ugovor i kome će se pričati je Nenad Lalatović. S nijednim trenerom u Srbiji niko iz kluba nije pričao, odnosno ja koliko znam, ali pošto je to moj obavez, niko nije. Njemu i njegov stručni štaba će biti ponuđena priča oko produžetka ugovora, oko pravljanja ugovora, znači novog, u odnosu na to šta su zahtevi kluba. Vidite, možda trener bude hteo da kaže ja nisam spreman za to, imam bolje uslove i to, znači da ne priča se nešto napamet oko ugovora, naravno da je on prva opcija s kime će se razgovarati i kome će biti ponuđeno u skladu sa time šta klub u narednom periodu treba da radi i koji su ciljevi kluba u narednom periodu. Naravno, ciljevi, ako je ponuđenje u pitanju, ne traži se rezultat. Vi morate imati jedan period koji je praktično pravljenje ekipe za naredni period da ostvare na tom piku ili na toj trećoj godini vrhunski rezultat. Vrhunski rezultat ovde znači plasman u osvajanje nekog trofeja i naravno ovaj konferencijski kup plasmanom u Evropu, taj konferencijski kup ulazak u grupnu fazu. Do sad Vojna nije bilo u grupne faze Lige Evrope, cilj je da u nekom periodu od 3 godine Vojna bude u toj konferencijskoj grupne fazi, konferencijskog kupa. Mislim da je to kup koji je u ovom momentu adekvatan, pogotovo za razvoj mlađih igrača i za, znači kad kažem razvoj mlađih igrača, da se samo, da ne shvate ljudi, neće biti 9 igrača, niko na svetu nema 9 igrača, 10 igrača mladih, ali će biti u tom, bit će igrači koji će u rosteru činiti 6, 7, 8 mladih igrača koji će se naravno adekvatno, vi danas znate da nije ista kada mladi igrači ga 3-4 utakmice, posle toga dolaze do određenog pada i to je naravno jedno umeće i veština trenera kako će ga on razvijati. I to je, zato što se ovde u Srbiji se generalno priča o stvari mlađih igrača kao da je stavite mladog igrača, imate sad mladog igrača iz mladijaca i stavite ga u prvi tim. To nije dovoljno staviti ga u prvi tim, nego treba ga napraviti, formirati i da on da rezultata u tome. I zato bih voleo da vi novinari i svi dajte podršku i da se više priča o tim mladim igračima, da se više njih promoviše igrači kada se odigra utakmica, kada se dobre stvari dešavaju uz njih, kada odigraju, evo sad Djeković i neke elementi utakmice protiv Napretka posle njegovog prodora ili njegovog bio je penal s koji je odlučio utakmicu i mislim da bi se više tim stvarima trebalo baviti i da praktično bio malo vetar u leđa, da smatram da i Vojvodina zaslužuje, da Vojna je bila prepoznatljiva po tim igračima i sve to i nadam se da u budućnosti će to biti još više i da bi taj sportski deo trebao da bude podređen i pisanju, naravno ne treba pišati se, neću da utičem bilo kakvim stvarima, nego jednostavno da se obrati više pažnja na te mlade igrače, pogotovo koji dolaze, ima sjajna generacija kadetska koja je prva na tabeli, koja ima 2004. godište, sada imamo 8 pozivnih igrača u reprezentaciju u mlađim selekcijama i mislim da je to pokazuje da za Vojvodinu za budućnost, znači ne treba da brine. Evo sad da se samo nadovežem na sad ovo zadnjih poslednjih što ste rekli. Upravo jedan od možda i najtežih zadataka vaših biće da upravo te klince koji ni ne dođu do omladinske selekcije da ostanu u Vojvodini. Vidimo da je Čukarički napravio u poslednjih nekoliko godina milionske transfere, od toga su 2 ili 3 igrača iz Vojvodine škole koji su, niko ne zna ni kako, samo su svanuli i otišli u druge klubove. Slažem se, odlazak igrača iz mladih iz kluba, odlazak igrača mladih iz kluba je sigurno pokazuje slabost kluba. To je bilo unazad i to će sada probat će se da se napravi jedan sistem da se ne dešava. Već smo napravili neke pomake, već sad smo angažovali i igrače iz drugih klubova i mi i trudit ćemo se u nekom narednom periodu. To je ono što ljudi moraju shvatiti. Mora postoji budžet omladinske škole kako bi se ti svi mladi igrači ispoštovali, kako bi njihovi ugovori napravljeni i sada ćete vidjeti uskoro i po broju profesionalnih ugovori sa mladim igračima. Eto, bio je Majstorović 2005. godište, pre toga su ga svi tražili, svi mogo je da ode, nije bio ugovor, sada su svi ti igrači pokriveni ugovorom i naravno uz procenu direktora omladinske škole i naravno uz moju pomoć probat ćemo se napraviti jedan sistem da se ti igrači, da se odliv igrača zaustavi, znači da se odliv igrača zaustavi, to može na 3 načina da se gleda, jačina kluba, da isprati sve zahteve omladinske škole, naravno prohodnost igranja za prvi tim, što je vrlo bitna stvar, i naravno posle i ti transferi i transferovanje igrača, poznato, evo to videli smo sada i po svim tim kriterijima i sve što
pričate o Čukaričkom, transfer je u pitanju su samo igrači mladi, znači samo igrači koji su interesantni danas na evropskom tržištu, mi smo razvojna liga i tako treba da gledamo to. Naravno, svi mi pričamo o nekim starim vremenima i to vreme se promenilo, treba budemo realni. Mladi igrači su danas igrači 2000. godište i mlađi, oni su već mlađi igrači, od njima se priča i kako se zove, o tome treba voditi računa i svako to pitanje je na mestu i o tome treba da se vodi računa i o tome treba da se ocenjuje i rad omladinske škole. A ja ću, Albin, ti, Ako si vezan za ovu temu... Pa nisam i mislimo malo da analiziramo sad ovo oko Vojvodine, malo pre nezvanično kad smo pričali, rekli ste da se puno prašine diglo oko situacije van terena u Vojvodini i da li nam možete reći koliko je upravo ta situacija uticala na promenljive igre prvog tima u prethodnih 6 kola? 2 pobede, 2 poraza i 2 remija. Pa vidite, pošto pričam sa stanovišta i sportskog direktora i neko ko je bio trener 20 godina, praktično sigurno da jedna mirnoća i stvari koje se dešavaju utiču na igrače. Naravno, to je jedan element psihološkog aspekta koji je vrlo bitan za to. I zato sam i upravo danas došao da zamolim, prvo se bavimo sportskim stvarima i da pričamo o svim sportskim stvarima i trudit ćemo se u narednom periodu da taj deo pritiska probamo da sklonimo sa igrača, da ne bude taj deo pritiska oko određenih stvari, da se, što je u mom domenu posla, sportskom delu, da im se omogući svi uslovi da bi oni pravili odlične rezultate. Što se tiče rezultata, smatram da smo zaslužili koji bod više usled svih stvari koje su se dešavale. Smatram da smo zaslužili koji bod više, ali ako bi ono nekim sportskim rečima rekao, mislim da nam uskoro sledi, da smo prebrali jedan težak raspored, da uskoro sledi jedan lakši raspored ekipa koji su po tabeli, ali nijedna utakmica, evo sad prva utakmica Javorem isto teška, prošle godine taj poraz je bio u Ivanjici, posle pobjede protiv Partizana, tako da uvek treba biti oprezan, ali ja se nadam i vidim da je i želja kod igrača i neka samokritično, što ste rekli, bila posle utakmice s Partizanom i mislim da će to već sada krenuti i da će se napraviti jedna serija pobjeda, odnosno serija dobrih rezultata. Izvolite. Da vas pitam, to što ste radili u inostranstvu i tako dalje, da nas upoznate kakva su pravila, imali bonus pravila u drugim zemljama i šta mislite o ovom našem bonus pravilu koje je Vojvodini ponekad čini se meni kada pratim utakmice sa tribina i može da napravi neki problem? Pa vidite, bonus pravila gde god sam radio nisu bila bonus pravila. Svest ljudi u Srbiji i svest ljudi koji se bave u fudbalskim klubima treba da bude realno. Do novca je danas teže doći, do novca je to i klubevi jednostavno treba da budu samoodrživi. Tamo su klubevi određenom samoodrživi, znači žive od onoga šta oni napravi i šta oni rade. Čini mi se da su se u Srbiji malo uljuljkali klubovi rešenjem nekih sponzora i nekih stvari, pa se onda u određenim momentima gubi to. Ideja da se naprave bonus igrači je uticalo da neke sredine su počele da proizvode mlade fudbalere, jer Srbija je malo tržište i sutra za reprezentaciju, sutra za ovo. Znate, nekad su samo bili reprezentativci iz određenih klubova. Čini mi se da sada, eto, mladi Slučani imaju 2 reprezentativca, pojavljaju se klubovi koji usled tog pravila prave kvalitetnije mlade igrače i čini mi se da će to doneti za jednu godinu, 2 dana, da će doneti rezultate ozbiljne. Uradit će se analiza toga, jer ovo nije prvi put da je to uvedeno, ali čini mi se da se ovde klubovi teško su podmlađivali ekipe, teško su stavili mlađe igrače usled stalnog pritiska rezultata. Rezultati su vrlo bitna stvar, ali do rezultata možete doći na više načina. Niko ne kaže, uvijek je teže s mladim igračima, zato što mladi igrači su stvaralački deo. A ovde vi kad dobijete iskusne igrače, vi ste takmičari, međutim, na duže vremene vi vidite da taj rezultat, ako ne može da klub finansira se, ako ne može klub da opstaje, ima probleme. Znamo i dosta kluba koji su ugasili, koji su imali ideju samo tih iskusnih igrača. Zato smatram da je dobro bonus pravilo. Da li sigurno usled tih odlazaka koji su bili iz Vojvodine, mislim da će Vojvodina u nekom narednom periodu to da bude prednost. Znači da će bonus igrača biti prednost Vojvodine, zato što je trebalo bi omladinska škola da kvalitetnije radi, da se napravi jedna prohodnost mnogo veća i da ta prohodnost bude kvaliteta. Ako vi imate par reprezentativaca, i druga stvar, Vojvodina mora da shvati da ti rezultati ne mogu dođu prve godine s mladim igračima.
i da bude i publika i svi svesni, da nije, svi bi da, znate kako, svi ona idealna priča, svi bi da kažu, daj mladi igrače, daj našu decu, a kada se dese 2 poraza, onda viču, a daj ovo sada, to ne može u fudbalu. U fudbalu mora se sačeka jedan period stvaranja. Eto, bio sam u Vojvodini 2012. 13. 14. i imao sam selekciju koje su 2 put bili prvaci Srbije. Na kraju 8 igrača bilo u prvom timu Vojvodine i na kraju se osvojilo 2014. u nekom piku se osvojio trofej, odnosno bio kup i posle toga je Vojvodina imala i finansije u klubu i sve to. Naravno, kada se izgubi ta jedna nit u fudbalu je jako teško, vi kad sasečete 2-3 godine, onda on treba 3-4 da vratite, nije to jednostavno jedne godine i zato mislim da će to bonus pravilo u perspektivi u budućnosti Vojvodini. I znate kako je, malo u fudbalu to bonus pravilo, teško je pričam sa stanovišta trenera, ne sad kao sportski direktor. Sportski direktor ima jedne zahteve za razvoj kluba i to i ne bavi se samo ti stvari, ali samo da objasni nešto. Vi imate starijeg igrača i on sedne na klupu usled toga da mladi igrač ima pravila da bude. Znači vi posle toga pravite malo i problem i tom starijem igraču. Znate kako kažete stari igrač, sad on igra zato što je pravilo tako. Najpoštenije, najbolje je kada sam igrač zasluži i sam se praktično svojim godinama, ali činjenica da je ovo sada pravilo napravljeno po ovoj stvarima, da se napravi taj jedan prva pokretačka stvar, pa da bude u perspektivi u budućnosti godine. I samo još jedno pitanje, kad ste dolazili u ovom mandatu na ovo mesto, predstavili ste onaj ambiciozni plan, zaista izgleda svetski, dokle ste stigli u realizaciji toga, posebno me zanima ovim tehnološkim i softverskim rešenjima koje ste predlagali i organizaciji. Sad bi ja onako kao sad dali klub da ovo pitanje stavi da je danas tema i da bi volio bi da je to danas prva udarna vest. Vojvodina uzela Spideo program analize, da će pokriveni su svi treninzi i sad se očekuje samo tehnička stvar postavljanja stubova, gde će biti sve kamere i sav Vojadin Boško će biti postavljen u najsavremenijem programu Spideo koji prati analizu igrača. Individualni rad sa igračima je sad već na Vojadin Boško krenuo sa svim tim najtalentovanijim, popodne su treninzi individualni za sve najtalentovanije igrače mlađih selekcija. Dobijena je kupljenje katapult, to je za praćenje ovih sposobnosti, trkačke ili što bi rekli, ono prosto da se ne bi javno zamarali. To je uzeto za mlađe selekcije i sada kad završite utakmicu mlađih selekcija imate rezultate koje može da uporedite i koje može da poredite sa rezultatima prvog tima i te sve stvari mogu da se danas prate. Biće postavljeni reflektori, tako da će Vojadin Boško u narednom periodu praktično fabrika će biti zadovoljena. Taj deo tehnologije naravno još ima neki sledeći, ali to je sada što je sad već urađeno i napravljeno od kad je nova uprava došla, to je sve, ta sredstva su obezbeđena, znači i postoje analitičko deljenje, vi danas imate, kad god dođete sad u Vojvodinu, uđete u analitičko deljenje, vidite danas trendove u fudbalu i vidite, tačno možete da napravite, da dobijete informacije, naravno, u klubu, svi treneri, šta su danas trendovi, koji su danas, i naravno da se trener razvija na taj način, ali mislim da je to neka perspektiva Vojvodine koja bi trebalo da se... Šta je sledeći prioritet? Sledeći prioritet je da se napravi ta prohodnost, da se napravi neki dvogodišnji plan ulazaka tih mladih igrača, da se napravi sa trenerom Lalatovićem jedan dogovor oko toga koji je prioritet igrača i u jednom momentu šta je prioritet i da se napravi jedan individualni rad igrača koji su u prvom timu, koji su već mlađe, to su Kabić, ne znam, Miletić i to. I prioritet da se napravi doselekcija koja će biti u junu, a ona se sada pravi, i u junu koja će biti, da u junu Vojvodina bude osvežena, da Vojvodina bude dovedani igrači koji će da osveža, a da bude, recimo, podmlađena i da bude interesantna za tržište. Hvala. I hoće ti igrači koji će praviti razliku i uz koji će mladi stasavati biti prioritet da budu domaći igrači ili kvalitetni stranci kao što rade vodeći klubovi? Biće kombinacija, pošto prošli put sam rekao, ako ne postoji u domaćima, ne postoji, ali videli smo i sami da određena brzinska svojstva i gledajući utakmice i kad gledate utakmice domaće i kad gledate neke inostrane, vidite da razliku
se pravi u brzini i na tome će se insistirati, na tome će se tražiti igrači koji će biti sposobni da poboljšaju u tim svojstvima, znači brzinskim svojstvima, trudit će se da se dovedu igrači na koji nema na ovim prostorima i da bude koncipirano na tom principu. I da li taj vaš projekat treba onda da isprati Fudbal Savez Srbije u smislu da se ova liga barem na 12 klubova skrati kako bi dobili taj željeni kvalitet fudbala? Stalno pričamo i stalno su mišljenja. Mišljenja sam, znači, mog ličnog mišljenja, znači pričamo o mom mišljenju, da bi na ovim prostorima bilo bolje da kad bi bilo manji broj klubova, ali taj manji broj klubova, naravno, znate kako je problem, treba ga napraviti, a problem je što sad je velik broj klubova, kako ne saseći pola lige i napraviti takmičenje u kojoj će pričati razvoj mladih igrača, a svaka utakmica je bitna. To je jedno s drugim ne ide. Znači, kad budemo napravili ligu koja ima 12 klubova, koja ima četvorokružni sistem, ti mlađi igrači će se razvijati i mi ćemo biti konkurentni za tržište, odnosno i za rezultate. Hvala. Da li se planira produžetak ugovora sa nekim od igrača iz prvog tima, kojima ističe ugovor? Iskreno kažem, naravno, obavio sam razgovor u Turskoj, dosta igrača, sa svim igračima kojima ističe ugovor se priča. Nekima se saopšti da se računa, nekima se saopšti da se ne računa i sve to je stav kluba i naravno kada se završi ugovor to će biti objavljeno, prelazi rok je tada, ako se bude napravili dogovor i sve to, onda će se dobiti rešenja i to sve sa svima je pričano, sa svim igračima, tako da to je to. I samo za kraj, malo hipotetički, neki naši klubova imaju projekat uzimanja iskusnih igrača, da, ako kažem, finansijski ne baš zahtevnik, ali to se recimo u Crvenoj zvezdi videlo kao odličan potez. Da li Vojvodina razmišlja možda da nekom od bivših igrača koji završavaju karijeru u inostranstvu ponudi da se vrati? Sigurno, jedna stavka plana je da se bivšim igračima Vojvodine, eto konkretno ću reći ime s kojim je obavljen razgovor sa Medovićem, koji nažalost ima ugovor do 2022. Obavljen razgovor, prva ideja je bila da se vrati igrači Vojvodine koji mogu da budu vođe, koji mogu da praktično da budu osnova tima, jer poznato je da je u vreme kad sam ja bio, pa ću iskoristiti to, jedan Nino Pekarić je napravio jednog Srđana Babića, igrajući s njima u zadnjoj liniji, sigurno da takvi igrači Vojvodine, tip Medovića koji ostaje sjajan utisak, koji je dete Vojvodine, koji je stvarno moja želja Medović. Sad kad bi me neko pitao da jednog izaberem, ja bih rekao da je to tip igrača, tako da se o tome razmišlja, sigurno, u stvari, izvinjavam se, doveo bi i Tadića. A ima i dosta, ali oni su još vezani s ugovorima, to je neka novac koji oni dobijaju, odnosno finansije su veoma ozbiljni, ali mislim da vrata Vojvodine treba budu otvorena baš upravo tim igračima da budu nosioci i da završavaju karijere, odnosno da budu ti koji će napraviti, koji će pomoći u stvaranju, imaju iskustvo u pravljenju vrhunskih rezultata, pa je to prva jedna ideja plana. Jeste li hteli još nešto da dodate? Ništa, htio sam samo da se zahvalim na pitanjima, pa mislim da je ovo recept oko nečega što bi trebalo danas priča o Vojvodini, pozitivne stvari koje su vezane za pozitivne, naravno, niko ne traži da se priča o negativnim stvarima, da se to promoviše, ali mislim da postoji pozitivne stvari i da o tome treba da se priča. A mi možemo, kad god vi dođete, mi ćemo postaviti pitanja, naravno ne mora to bude često, na 2-3 meseca, ali kad vas zovemo, vi se uvek javite. Slažem se, sve što treba i mislim da smo na jednom zajedničkom putu da Vojvodinu navratimo gde Vojvodina treba da bude i to je to. Samo želimo da vam napomenemo za kraj da će se povodom 107. rođendana kluba sutra u 11 časova u Temerinskoj ulici broj 12 članovi rukovodstva kluba i sekcije veterana Fudbalskog kluba Vojvodina položit će venac na mestu gde je klub osnovan 1914. godine. Nakon toga će uslediti obraćanje medijima, pa vas pozivamo da ispratite ovaj simboličan način obeležavanja klubskog rođendana. I takođe novinari koji se još uvek nisu akreditovali za ovu utakmicu mogu to učiniti još danas i sutra do 15:30 časova. To je to, hvala vam puno.